Hello bro, ngadi pak jiki temta ngan peni pi. Kum no bana pelai gini ki kam balai pok ka DSC is kasih semua. Ki kam bilang ke pion sokidar sweeper cleaner. De temta ngan peni no epi kum no bana pelai. Temta ni lain ke pok Google mo de serta ya Google RPA Miklaya mo RPA Miklaya de sebenarnya scroll sini siapa bisa ikut website kemudian make recommend.nic.in rpa.miklaya.gov.in mo wat page kan wat klik kan di website berim kan website tempat ini ke rpa.miklaya.gov.in kan sekalian tu terlepas yang ni sa ketuk bila ada register mo kita register pihak bila mesti login dau email jang pi buat password jang pi sependap ni captcha ni nang ta sa login dari kita pun pada register pat sa klik ane register now okay te kan hebren kamu kan pihak pendap ya ka kerteng jang pi ka email address jang pi ni mobile number pada ai password hane confirm password kun tapi ai password hane model ka kerteng jang pi dei abc katanya video ABC ta ai pas vivo password ABC 123 ta thang nero ABC 123 mo ta ni de captcha mo te minta tu tengnya pendap nama ni yau ni keteng ka email bat ka mobile number mo te hang ni pihak pendap yau UTP ba 1 point hai email je mo pihak pendap hang ni nang ta dan pendap ni pihak pendap ya kini captcha ni mo kini kini nang ta da pihak yo ba pendap UTP sa register mo nang ta pihak apa ya kini ka page mo kini ka page te hang ni pihak pendap ya kini ka personal details mo kabdai sipang jampi mo te ni solution mo pikwa bagian kod ipi kuno mo pidai Shri ni pimdai bom Shri ni bom kabanya Shri mati ni kumari ni pilan ni pidai doktor ni pidai profesor kemudian gitu kiba pas doktor mo bro dia ni nomor ba ngadi sindang tinggal no Shri mo okay dia ni pihak pendap keteng jami full name date of birth jampi kamar status lah pila marit ni pimpat marit pila mahek ni pimpat mahek divorce ni pimpat divorce mo dia ni pila banai pila benda email ni female ni transgender mah pila ada video sindang email kendai female ada video transgender dai ai transgender dan ni kategori pihak banai ada video kasih jantia dan negara pihak banai sel tribe mah ada video kita kira bah kita ki woi sel kas apa ni sel kas ada video ki general kategori ki Indian citizen mah example ang kita har dia penai general mah dia shell tribe nang ta kani caste tribe nomor pi shell tribe ti pira penai kani ada pidai garo pihak garo ada pidai kasihan mah religion ada pidai Buddhis dan Kristen dan Hindu pila klik mah kini ada kini dan niam tenrai ada pidai pempelong niam tiap penai nam tenrai mah ada identification mark kemudian kadang kai ka kaba itu ebi lam de kum ka sakliang ane ke lada sibi tapi dan sakliang ko tak pihak bila benda scar in my face bila benda scar in my face mula tapi dan sakliang ka dor jang pima te kin klihan ni are you an Indian citizen ko pidai to sino ka India te lada pidai pihak ayas mo lada pidai Indian citizen pihak pada specify pihak ada by nationalization kemudian by board dan laka tak jengka jeng pihak India kemudian pihak ginang India tak ka relationship kemudian pihak ai ya no pinjit ka relationship ke jadi pihak ben ai pa ni email ni guardian kemudian nang real maybe TPI mai modar di pada pendapat tentang ini tang occupation jengki landai level ni landai farmer business mo di kapoi ni ka kontak detail semua ke kelab pencem ya mah te kani persen address ke jepi ka address kemudian pidai na kasinong ayu example pidai na maulai ti pila bentak ni maulai nong peding maulai nong kuar maulai ayu mo te kani address tu te kemudian star mark nai thok na landmark tu kai jepi kadan hamara kadan hajan ying mani ni kadan office kadan hajan ke office ni hajan jong ka ing norbarau ni ladai dan ing norbarau pihak near community hall of Maulai Nongkwar ada yang mana pihak apa kata yang mana nanti ke village jong pi kata village ke state ada pidai na Andaman ada pidai na Bihar bila klik Bihar mah ada pidai na Meghalaya ko bila klik Meghalaya mah
klik miklah ta kan district di lada pede na iskaro pilam kidi iskaro lada pede iskasi biar klik iskasi kablok pat pilam jet kini ke blok kedan kini ke blok kini ke blok kini ke bahapa pokok iskasi mo lada pede na ponsla pilam klik ponsla lada film melim mo page ini mo kini bah ban apply kini ke kamu kini na karasenang like kera mau kontrol mau lai mau pat mau pelang mau rekening mau sendra melim ponsla sila bola kan cepat sayang kini ke badan lada pede na kisenang ke baksin ke pika apa blok ke badan ni pilam ban apply mo kini klik ponsla de pihak benai pin code jong ka sinong jong phim pin code jong district thì cái này gặp bảo em ta cái này để percent address một cái pisong mình ta cái permanent address một ba cái pisong một pi permanent kan cái pin cái pelatih kena pisong permanent mo example là để papi đăng kha đúng ta là đạp hệ song sa cái này cái sinong example mau lai pila benai baca ni si mas percent address mo kelihatan ni dapat pendapat kini bro kasawan poin ni mo bro kam dah dan kap pendapat semua ada ke persen address yang pisa asalong tama pede sinong na nong na ayo na mau rekening di pila pendap kene persen address de salong kene permanent address de mau rekening mo di kene kali di language non mo di pia pen tiking kai dengan box kalau bisa ayo ke pp soto pila pen kren pila pen puli pila pen tok dilala bisa tu English tikang ni lara penang man keren tikang ni lara penang man pulir tikang ni lara penang man tho English tikang ni kasih lara bisa tu tikang ni lara puli tho jentia lara penang isu tu lara penang man keren naiti tapi nang man tho karo lara penang lara bisa tu lara penang tang man tho pela mentik mentur mo de la po hene ka qualification details mun pela pas du ka kelas ai mo sampai mo gitu kiba lapas kelas dan sibu kiba lapas gede-gede mo pihak pendapang ni neduk ka kateng jeng ke school ke papi kelas 10 pas matrik ke board usnem ka exam ke papi pas pila bede ka kelas 10 tadi selesai mo kini ka ono specialization di naik pendap general elective subjects pila pendap gitu ki science ki maths ki English ki kasih de ta pipas saus na mayo ka kelas 10 jong pimo pila man selek gini kes nema nang ta umana ayo kani pia pen pet kit kumana ka result kelas 10 jong pimo apa de banai basan tiga ni banai basan mo anta division pipai fast na second ne ta ne percentage ki fast kumut kita gua under positioning mo under de hadin ma pila pendap jaga kelas 10 ni kita bela degree mo pia pan a chu na ni depan nang ni ai sekas 12 ada nang ta so ka degree pendapat beralai dapat pendapat mesti beladai mesti degree pendapat para mah nang ta itu kita tentang kelas 6 kelas 7 de pihak bentuk ni pendapat kelas 6 ai no abud university di ni situ yang bos mah usne pas mah sampai bakut kumna result kan mah de kenipat kedeka additional qualification details kemudian pilihan sampai tekniki komputer kelas yang pimu komputer kurs bila dan bosku sependapat dengan dan bosku teknikalnya dan bosku no gitu kini ka exhibition pass untuk kurs duration ada yang dolai panai duration unit sependapat gini mo ada di DCI saat nang ni saat saya DCI timpai hanya PWD details PWD people with disability mo untuk branching dona department mo lam deh ka boria i mo ni lap ni visually bodo dona ka jing i hearing una ka jing asmo orthopedic deh ka sing but odas mo the percentage ticket kibala pendapat ni dari gitu bala yo certified mah now dokter mah sebut dah pilih sibil pipa tahu de ada kilapa kadan kajing kata pelatih ke 10% ngatrai bisa yo gini ka kane kakan mah kane kini kita kampahan tak itu kibadan jinuna na berapa kita yo por kumba live ho minute extra mah dah peta exam sih ke por ke exam ke kut kali baji de kiban yang kadokan met ikut nak kali baji de kita kiba dan jinuna kado siteng sakun mah di description ni sampai penyato na ID mo na to na ki ai kani ka issue date kini valid up to no name issue authority do you need a scribe ka di kanca pipa ni kum to scribe so nanta do you need will share pidan kam will share em ai to mo
yes or no. Then nata bayani sport details kani nata gitu ki sport person represent naka state naka national level international level mo kani ko best pa number ba ka cut off kan sa kamrit mo lapi lai exam MPSC kum jur ka blue details so ka cut off kan sa kamrit mo sport person sang ni sports person filap jet kila banai kelam dari football athletes ni ki game mo kani description issuing authority laban ai la kepala ban ai dei ki sport authority mo anta employment details hu la dei pila de trai pidei batang dana kakam example pidei pulit pila bantang ni mekle police occupation status percent is going to play pidei pina yes kan state whether we are employed government of mekle mo gini ter pila tibi kitik platrai de additional details bu lapi dan driving license pila bang tiga ni mah tiga tu tapi pihak ban submit sipit mo nanti kini upload sekali ke dorbat ka san sa upload ni pila de pasti pila pendap ke pila upload ke dorbat ka san te bisa lihat yang ni ha upload dokumen semua dokumen buat video pen upload kini dokumen semua video pen upload kini ka schedule tribe mah ST jampi kini pihak submit ka masin cendol pihak balik website pihak bentuk resize image up to 50 GB tak untuk resize image 50 GB kan sawan website saya klik yang tu tak 50 GB mah nama ni kelapan oh pihak bentuk aspasan pau GB mah nama ni kapan tang apa aspasan pau GB mah 0.5 MB kemudian 250 GB nanti saya klik yang di choose file nanti saya upload mah nanti kan ka bas footage jambi kan ni ada haka ka file type jang akadai JPG kemudian ka dormo JPEG kan ka size ka haru ada itang apa aspasan pau kibi mo ti kan ka educational qualification bat kan pila submit pihak submit ka PDF format mo kan ka size jang akan kam depan pala ka bi mo ti kini la pedan kan ka sport certificate pihak submit ang ni kan ka dai RMB la pedan ka pilih di certificate pihak submit ang ni kan pan ka dormo JPG kan experience certificate optional kini kemudian kamu ditang kini nama berlapis lagi bagi sports person pihak konsumen kini berkat mah proof of citizenship kini optional kini mah ada upload terkidur kesepni kini ka view dokumen pila pan view mah pen page ya papi ku upload dah jaga ke STP upload dah ka buat fukin mah teh sapit yang ni mah teh dah ada nang ta pihak klik submit mah submit Dapla ada upload ke dokumen pihak pan klik hari ha apply online yang ta kini kalau all candidates are required to download the acknowledgement slip for the post they have applied for kemudian ada pihak apply pihak download ya ka acknowledgement slip so ada ka payment yang fee kalau ada buat tang baka status kong action submitted dan what sale show up kembali 10 menit Nanta let my applications ini show all applications verify payments to upload the status on download acknowledgement limo ada di baka to anjing tot kan show bila dip sale tambah ang application submitted up 10 menit go to my application show all applications verify payments Nanta download the acknowledgement limo okay klik okay the select your office buku apa apply dia like kam dia is sales mah is sales okay download mah teh kipus like is sales kedai kini cukidar pion sweeper cleaner mah nanti pihak select sentar kedai tak kasih long nomor apa pelang kedai si is sales teh nanti kini ru sentar silong okay apply klik ni mikla payment gateway mah pay and apply mah entah kan ni ada pikwa ban sale tak UPI mah apa kamsuk kemudian tak GP lah ni PhonePe ni PTM mah sale lah select dengan SBI EP mah cuba dah pikwa ban sale tak kad deh select ni mah tak kamsuk ingat dengan EP sale dengan SBI EP klik ni proceed for payment entah tak lupa ni scroll siapa kan yang seperti EAP klik UPI klik ni
API anta pila ban antara API di jampian ni pila ban example email number pius ID katanya pi mudur dari Gitbox kete kalau badang Gitbox ad okay SPI tahu ane Gitbox ad okay SPI mu lai dapat kuat dah ni API QR code klik API QR code entah ni pi now okay ane submit ni QR code sebab dapat melihat GP pila ban pak gitu kita balik GP scan QR code sampai dari ada pila GP pila ban sehi akan klikkan ya pay by ini biaya apa teks apa saja GP sampai dah pila dep save mo salah ya ni ha my applications lainnya my applications nanti klik ok ni di bisa lah download nah maranga apply ke dengan MCS di pila ban klik ni download mo kalau download mo tapi pila apply gitu kepian bila bisa kepian keluar pila ban klik na tu. Okey, tang ini boleh sebut dengan di Pak Jike.